Pozdrav ekipa, evo nas ponovo na vodi. Dobrodošli u moj YouTube kanal Predator Fishing Croatia. Danas ćemo evo probati dobiti kojeg smuđa. Danas krećemo sa Mega Bass, ovo je neka vrsta peša ili peš kako hoćete. Odlična varka, pogotovo ako ima znači ovdje zapinjača ili granja. Izuzetno dobra varalica. Evo kao što vidite, olovo je baš ugradito u tijelo gume, 3D oči i naravno kuka je skrivena. Odlično, idemo probati. Voda je dosta zamutila, ali evo, i dosta diže, mislim da neki 5 cm, 10. Dosta je u jednom satu, ali evo, mislim da je čak sva riba ovdje ušla uz obalu. Znači da nije tamo daleko, ali probat ćemo je odavde slačiti prema obali. Evo ga. Ovo mi je prva na Mega Bass. Znaš onaj Mega Bass, onaj peš? Iz Japana. Nisi u tu varalcu? Ode. Nema veze. Opa, Roki, kakav udarac. Wow. Odličan. Evo još jedan je otpao. Ovo je drugi, vidimo, predobar. Evo još jedan Mega Bass, znači odlična varka za protiv zapinjanja. Dobro, kao što vidite Mega Bass puštamo, teraj. Dobro, idemo dalje.
točno ovdje pod obalom. Evo ga. Evo ga. Opa. Još jedan. Još jedan, evo ga. Pod obalom. Pod obalom. Sve pod nogama. Da. Da. Da, tu je na uvu. Ušao je vamo uz obalu, skroz. Ušao je vamo odmah uz obalu. Evo još jedan. Prekrasan. Znači... Još jedan prekrasan. Vidite? Znači peš. Znači, mega bas. Odlična varka. Prva liga. Ajde. Može. Tere. Idemo dalje. Idemo druga boja. Dobro. Evo ga, to je to, odlično. Znači još jedan. A? Znači još jedan. Znači još jedan, ali druga boja. Još jedan. Znači mega bas, što vidite, ali puštamo. Evo ga. Znači mega bas. Još jedan.
Evo ga. To je to. Dark Shed 8 cm, odnosno 10. Kao što vidite, Dark Shed, još jedan mali, još jedan. Znači, vrsta peša ili preciznije Dark Shed. Ajmo, daj. Dalje.